Joriembo mag wuodhe maboyo okwayo tend piny Kenya mondo ne ni dhungruok mar geche e tong' mar piny Kenya gi Uganda odwok chien. Kaluwore gi joriembogo, dhungruokno othiro chenro mathoth e dho wath ma Mombasa kotenore gi seche mathoth mag chwalo osike kowuok e pacho ka nyaka piny libamba ma Uganda, Rwanda to kod Congo. Gidwaro ni tend piny Kenya mondo tim nonro ma joriembogo gi ting' margi e gero uchumi ma pacho ka giwacho ni joriembo mathoth tiyo maka mana ni ok gigol osuru. Saizi unasikia kufanya kazi like in Tanzania, it's very hard for if you're a foreigner. Na in Uganda, the same thing. Na but here in Kenya na immigration kama wamelala. Nobody's dealing with them. Wanakuja, they do whatever they want in Kenya. Na wanafanya kazi na they're just okay. Jamu ni mrefu na huwa isongi. At least Maraba hata kama ni mrefu inasonga. Busia huwa isongi, unaweza ingia pale saa 2 asubuhi utavuka kesho yake asubuhi. Truck drivers wengi wanalipwa nyuma ya matrela. So kulipwa nyuma ya trailer ni ile ya kwamba hawako through ile system ambaye ni electronic system ya serikali ya kulipia watu. Kwa hivyo ushuru inapotelea kule. And then mambo ya jam. Tumekuwa tukiongea mambo ya jam miaka mingi. But this time tunaomba kidogo